از استادای گرامی شنیدیم. من وقتی زیاد طولانی نمیگیرم. انشاءالله این چیزی رو که گوش کردیم اگر خدا خواهد در آینده که همین که اگر عمل کنیم خیلی برای ما و شما خیر است. یک حدیثی رو مختصرا معنا میکنم که حدیث حضرت اسامه رضی الله عنه میارد از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که اسنادی را حدیثی متفق علیه میگن. میگن پیامبر ما گفت كنت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكن وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. برادرای عزیز و گرامی، دوستای خدا میفتن راه هست و چاه و دیده بینا و آفتاب تا آدمی نگاه کند پیش پای خیش. چندین چراغ دارد و بیراه می رود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. ما الله را سپاسگزاری میکنیم که امروزها در جامعه ما نفرهایی که از تمام آن چیزی که برای بندگی ما در کار است ما را گوشزد میکنند، ما را میفهمونند. هر یک آیت دل خواه آیت معنا میکنند، هر یک حدیث پیامبر را برای ما و شما معنا میکنند. الله را بسیار سپاسگزاری کنند در کار و شکر این نعمت هم باید که ما فراموش نکنیم که امروز در جامعه ما هم مقصد این وجود دارد که ماها هر چیزی رو که در محفل نشید به طریق تلفن ما از اهل علم میپرسیم. لیکن بسیار اشاره های خوب شد در اینجا از جمله ها که افسوس برادر عزیز که بسیار خصلت های زیش در ما و شما هست. همین که به نام مسلمان یا به نام آدمی ایماندار لیکن سر افسوس که بسیار رفتارها و کردارها ما خیلی زیشته. پیش از حدیث که جمله محمد رو صحبت میکرد یک قصه را حضرت مولانا میارن. میگد بود گبری در زمان بایزید گفت او را یک مسلمان سعید که چی باشد گر تو ایمان آوری تا بیابی صد نجات و سروری. یک گبر بود، یک آتش پرستی بود. یک مسلمان آمد و دعوتش کرد بود خیلی مقصد آتش مقصدی نه در دنیا برای تو نفع میکنه نه در آخرت. چی خوش میشه بیا همین دین ما را قبول کنی، یک دینی پاک، یک دینی نیک. خدا در قرآن گفت است که این دین عند الله الاسلام و همین دین اسلام است و ما یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخرة من الخاسرین. آخه کسی غیر دین اسلام قبول میکنه او را الله میگه من نمیپذیرم. خوب میشه بیا همین دین اسلام قبول دار. گفت آن ایمان اگر هست ای مرید آن که دارد شاید پیغمبر بایزید من ندارم طاقت آن تابع آن خان فزون آمد زی کوشش های جان. گفت همین ایمانی را که می بایزیدی بستامی داره، همین دینی را که می داره همین را میبینی. گفت ها بایی گفت من طاقتی را ندارم. من هیچ گونه مقصد من این خیل مقصدی عبادتی که در این میبینم، این پاکی که در این میبینم، این عملی که من در این میبینم اکراستی من قبول کردن میتونم. گرچه در ایمان و دین ناممکنم لیک در ایمان او بس مؤمنم. اگر چنده که من اعتقاد ندارم به این دین شما باورم ندارم لیکن در ایمانی هم آدم من ایمان آوردگیم که آفرین به ایمانی همو که ایمانی همو ایمانی هست که من به همون ایمان آوردم. و در زمانهای پیامبر دیدیم که
ҳамара ба даъват не ба кирдорш ҳазрат аксарият мусалмон мекарданд. вақте медиданд аз паямбар хислатҳои зеборо медиданд ки як одаме ҳаст ки дар ҳолати ғазаб ҳалимае, медиданд ки ҳамеша некгуфторае, медиданд ки ҳеҷ вақт аз забони дасташ озор нест. халас вақте ки анализ мекарданд мебромаданд мегуфтанд охи ин одам бешак паямбаре, охи ида бояд имон биёре. мардум аксарият аз амалҳош, бародари азиз, аз амалҳош мақсад одамо имон меоварданд. ин ҳазрат бо маъқул наметонам, яке баъд тарафи ҳамон даъватгар шояд ҳамин ранги мусалмонаи имрӯзаи худмон дегу боз имон дар худ имони шумост, не бадон майл астаму не иштиҳост. яке агар ранги ин имондорӣ ту бошаву ҳамин шуморе агар имондорӣ бошад ки мақсад дар баробари даъвои диндоритон тамоми кори бадбахтӣ аз дасттон меояд, гӯ агар хеле имондорӣ бошад рости иштагу иштиҳо надорам, ишта ҳеҷ иштиҳо ҳам надорам, дар ин ҳеҷ гоҳ ҳам мақсад ҳамин дини худам, ҳамин раҳи худам фикр мекунам ки ҳамин дарам эътиқодам ки дурусттаракай мақсад ҳаминра ҳамчу худо гуфта парастиш мекунам, аз ие ки ту аллоҳро ҳамчу маъбуд мешиносӣ, лекин итоатш намекунӣ кохе. боз имон гар худ имони шумост, не бадон майл астаму не иштиҳост. чунки ном мебинаму маънош не, чун биёбонро мафоза гуфтанӣ. фақат ман дар шумо ном мебинам, ҳеҷ исломеро намебинам. барои ҳамин гоҳ ҳоҷат ба ин нест. бародар гапҳои домло бисёр гапҳои маъқуланд. бародари азиз, мо мумкин шояд бисёре аз ҳамин мушкилотҳое ки ба сармон меояд ин маҳсулои дасти худмонам ҳаст. охе маҳсулои дасти худмонам ҳаст. шояд вақте ки мо ҷиддӣ нестем дар ҳамин эътиқодомон, дар диндориҳомон, баъд ҳамин сахтиҳову мушкилотҳо ба сармон омадан мегирад. бародари азиз, баъд мо аз ҳар ҷониби дигар инҳоро мақсад нигоҳ мекунем ки вале намедонем, аз худмон хулоса намебаронем ки шояд аз ҳамин сурӣ ман ай бадбахтӣ ман бошам. ин имкон дорад. меоем ба сари ҳадиси паямбар. бародарон азиз, ҳазрат гуфтанд ки вақте гуфтанд ман назди дарвозаи ҷаннат будум, нигоҳ кардам ки аксарияти аҳли ҷаннат одамои мискин буданд. яъне одамои мискин, одамои фақир, одамое ки имрӯз бародари азиз бини як дунёи шидаст ки ҳамин хай ҳаст, аҳёнан бародарое ҳастанд, худо баракат чун ки дасти бечорау фақироро мегиранд, лекин дар умум мақсад ӯ эҳтироме ки ӯ қадре ки бояд мискин ва фақир дошта боша надорад. ҳеҷ мисол шояд ки азбас ки имрӯз аки дунёи мо бигем ё имрӯзаи мо бештар ба ҳамин одампарастиву ба молпарастиву ба дунёпарастӣ ки дода шидем, дигар ин фақир дар ин дарунҳо дохил шида наметавонад, бечора дар ин дарунҳо ҳеҷ вақт наздик шида наметавонад. ба ин хотир лекин паямбар ма аксари аҳли ҷанната аз мискинҳо дидум. бародар, як мисроҳои шеър аст ку мегӯянд имрӯз хулқи хеш ба симу базар кунанд, безар агар бародар зу ҳам ҳазар кунанд. ба худо қасам мо даҳҳо дар таҷрибаи ҳаётӣ дидем ки бародарое ки пул надоштанд, ҳатто падар фарзандаш намегирифт. дар байни ҳамин фарзандош ҳамин чорта агар фарзанд боша, якташ пулдор боша, ҳама меҳру муҳаббата дар пулдор мебандад, ин саргиракҳои бепул шад дигар одамо намешуморад. ҳамин хел давр шидаи бародарои азиз. оле аки байни бародарӣ як тараф, байни падару модару фарзандорӣ ҳам хелай, ин беҳуда паямбар нагӯ ки дар байни фарзандотон адла ба ҷо биёрӣ. ин чизҳо ҷой дорад ки ин суханҳоро мегӯянд ва инҳоро мо дар таҷриба ҳам дидем ки худо баракат шуда кае ки меяд мақсад дистмона пир мекунад. агар чанде ки ӯ бача ягон зарра бародаро ягон зарра тавфиқ надошт, лекин модоме ки ака гуфти ҳамун худаш ки мара ҳамин бачаам гред мекунад, ҳамун гредш ки мекард, тамом ҳамин бача ҳам бача буд. тамом имрӯз хулқи хеш ба симу базар кунад, безар агар бародар зу ҳам ҳазар кунад. зардор агар чи нодон гӯянд оқил аст, безар агар доно мислаш ба халқ кунад. зардор агар мирад хешон ғайр гирянд,
безар агар бимирад кам чашм тар кунад. Зардорро ба маҷлис ҷое диҳам ба сар, безар агар биёяд ҷо тангтар кунад. ҳамин хеле аз замон шуда, ҳамин хеле аз дунё шудааст. лекин пайғамбар мегӯяд ман аксари аҳли ҷанната мискинҳоро дидам ва асҳобул ҷадди маҳбусун. лекин дидам одамое ки дар дунё молдор буданд, инҳоро мақсад дар як тарафак ҷамъ кардагӣ буданд, инҳоро мақсад мавриди пурсиши суол бояд қарор бигиранд. ғайри он ки мегӯяд ман нигоҳ кардам ки касоне ки аллакай хотимашон ба оташи ҷаҳаннам буд, инҳоро бурда иста буданд, инҳоро мақсад дохили ҷаҳаннам бурда иста буданд. ва вақте ки назди дарвозаи дӯзах истодам, дидам ки аксари аҳли дӯзах занҳо буданд. бародари азиз ва гиромӣ, иллати рафтани занҳо ҳам ба ҷаҳаннам ҳам пайғамбар шарҳ доданд. гуфтанд ки ба хотири он ки инҳо яке аз ҳамон сабабҳои рафтаншон ношукрӣ дар шавҳардорӣ кардагианд. яке аз иллатҳои рафтаншон носипосӣ дар баробари шавҳарҳошон, яъне хиёнат дар ҳаққи шавҳарҳошон, бо забонҳои бениҳоят дурусту дурушту зишт бо шавҳарҳо мисол муомила кардан. яке аз сабабҳои рафтани бародари азиз занҳоро аксаран ба оташи дӯзах, пайғамбар гуфтанд ки ин носипосӣ дар баробари шавҳарҳошон. яъне вақте шавҳарҳоро ҳурмат накарданд, ба қадри шавҳарҳо нарасиданд, ай дуои неки шавҳарҳо мақсад бархурдор нашиданд, инҳоро охири коршон рафт ба ҷаҳаннам, ба азоби аллоҳ мубтало шиданд. барои ҳамин мо ба ҳамаи хоҳаро модаро доим муроҷиат мекунем, лекин боз муроҷиат мекунем ки инҳо донанд ки агар ҳамун баъзе мисроҳоро мегуфтем ки ҳар он зан ки тоати марьям кунад, зи хуни нигаҳ саҷдага намкунад, чун набошад розӣ аз ӯ шавҳараш, ба даргоҳи ҳақ нест ҷой андараш. агар мисли ҳазрати марьям вори ҳамеша пои дар ибодат дошта бошад, ҳатто аз ибодати зиёд мега аз чашмош хун ҷорӣ шавад, лекин рӯзи дароз бигем мисли ҳам баъзе занҳое ҳастанд ки доим рӯза доранд, намози шаб доранд, лекин шавҳар розӣ нест. мақсад бо зами ин қадар ибодатош бо ҳамин бадиш дар чие ки шавҳара ҳурмат намекунад, ба қадри шавҳараш намерасад. инҷа дар гуфтанд ки аз ҳамин ҳисоб мақсад ту ҳеҷ вақт подоши ин ибодатот қатъи ӯ мақому ӯ манзарати боларо соҳиб шида наметавонад. зеро пайғамбари нозанин мегӯяд ки айюмо имраатин мотат ва завҷуҳа анҳа розин дахалатил ҷанна. кадом зане агар аз дунё бигзарад, шавҳар аз ӯ розигиша эълон кард, ӯ ҷаннат меравад. барои ҳамин мо инҷа ки маҳфили тӯй аст, ҳамеша дуомонам ҳамина, хоҳишмонам ҳамина ки хоҳарои мо барои шавҳардорӣ бояд ки тайёр шаванд, бояд инҳоро тайёр кардан дар кор. хеле не ки ҳамин духтарам ба 17 расид, дарав дар фикри шӯ доданаш ҳастем, вале барои тайёр карданаш мо шумо бародарои азиз ӯ қадар шояд ки аҳамият натиҳем ки тайёр кардан дар кор. ва ҳамчунон бачаконам бояд тайёр кардан дар кор ки аз ӯҳдаи зандорӣ буброянд, аз ӯҳдаи зиндагӣ бароянд. бародарон, мо хоҳем ки бародарои азиз ҳатто ҳамин мардҳое ҳам ки пайғамбар дар дуош гуфтааст аллоҳумма инни уҳарриҷу ҳаққа заифайн, ман аз пушти ду одам рӯзи қиёмат дифоъ мекунам, якташ кияй, якташ нафаре ки ҳаққи ятим мехӯрад, якташ нафаре ки ҳаққи занака дар дунё поймол мекунад. ман аз пушти ин ду нафар дифоъ мекунам ки аллоҳро мегӯм ҷазо бите он касоне ки дар дунё ҳаққи зана поймол карданд ё ҳаққи ятим хӯрданд. барои оне ки мо ҳаққи зана дифоъ карда битонем, ҳуқуқҳои зана бояд мо бидонем, зан болои мо чӣ ҳуқуқ дорад, мо болои зан чӣ ҳуқуқ дорем, инро донистанмон дар кор аст.
خدا کند که از الله مهربان دعا این است که این خواهر این دادر ما خورشید جان ای زمره‌مون جوانایی باشند که از حقوق یکدیگر آگاهی داشته باشند، یکدیگر را حرمت کنند و در زیر سایه آیتی و عاشرهن بالمعروف الله مهربان زندگیشون را سپری کنند و الله مهربان که هر یک لحظه ها برادرها بهترین عمل که موصوف است نهی منکر امر معروف است. از این بهترین عملی که الها اینجا انجام یافت خدای مهربان در نمای اعمال همه ما شما رسانده و ایمان همون کامل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جای پیشین هم تیار بوده حضرت خیلی میکنید تیار کلشکری کنید پیشین هم بکنید؟ إلهي آمين. الحمد لله الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأغوانا وهو سيدنا ومولانا. اللهم ارحم صاحب هذا الطعام والآكلين كلهم أجمعين. اللهم اوصلنا إلى جميع مقاصدنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. پروردگار و خاطر احیای سنت از سنت های حبیبت محمد صلی الله علیه و سلم و خاطر اون که الحمدلله این محفلی ذکر بود، ذکر دست جمعی گروهی از بندگانی تا انجام دادند. فیض برکات خیرات و حسنات خیش را هرگز از این منزل، هرگز از این محفل، هرگز از این دیار منقطع نگردان. خداوند جوانایی را که در این محفل خیر شرکت دارند صاحب زنای صالحه، فرزندای خوب صالحه گردان. پروردگار عاقبت امورمون به خیر انجام ده. خداوند بین این نوجوان خیر و برکات و الفت و مودت برقرار ساز تا اینکه زندگی خوب و فراغت داشته باشند، حق و حقوق همدیگر را احترام کنند، به جا بیارن، حرمت احترام پدر و مادر را به جا بیارن تا از فرزندای خود حرمت احترام رو ببینن. پروردگار امید به رحمت شفقتی تو داریم، عاقبت امورمون به خیر انجام ده. پروردگار هدایت میکنه که هر نعمتی که برامون برسه شکرگزاری و سپاس نعمتی را به جا بیاریم. یکی از اون نعمت‌های بزرگ البته هم نعمت خانه‌داری است. جوان وقتی که زن گرفت باید شکرگزاری نعمت پروردگار را 10 چندان و 100 چندان کنه تا اینکه خدای تعالی صاحب فرزندای خوب صالحش بگردونه. پروردگار بابای محمد شریف از جمیع بلا و گزندار حفظ کنه. خدای غیرتش بده که فرزندای دیگرش هم خیلی محفل معرکه‌های سنتی قد خانه‌دار کنه. ربنا آتینا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار. شما